Baningi achaphazelekileyo kule lockdown abangafumananga sibonelo like abantu abasebenza esaluni, i-driving school. Mnumzane Mbalula, akuswakali baba la mawusuthi ababona osoteksi benza njani. Cha, mina ngowami umbono baba bengithi sondela kubona ixoxisana. Mina ngihambisana kakhulu nesinqumo sawo somatekisi ngoba ngibona uhulumeni edlale kakhulu ngabo. Side kabi nesikhathi behlezi bengasebenzi. Asiyithelanga nqaba mayigcwale itaxi ikade igcwala kakade intsha ke yobana ngaba ibengathi khona izawugcwala ngoku. Qha into enesesiyenze kuzikhusela. Kukho itaxi ekungekho sanitizer, sometimes abanye abantu abafaki mask. So ke ngoku mna andiboni ba ku 100% foba kucwale ezitaxi. No, andivumi lo. Bekunjengamagama enkehlo osukwini bengigcwala njengamaye sengibhayindileke ngilinde ukuthi ngiphinde ngigcwale ukugcina bese ngiyolala. Le ndaba yosomatekisi le ukugcwalisa amatekisi manje ngiyeseka ngoba vele njengoba lesha nje u10 wabantu bayenza iprofit kanti kumele bekhokhele imoto